te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au mālo le soifua manuia, usi mai o whaafonga o Talala Radio Samoa. I tala tamua, o le asona nafi wa whaamaunia mai ai o le ata punia lava whaitotoa o le OJI Fiber Solutions I Aukilani. O le masino au kuso le ana amata whaatala noa mai ai le nei fuanga, masa weilo le whaaiunga ana nafi, o le a whaatau nuina lava o na tapuni. O le OJI Fiber Solutions o le pisinisi au pito I tele lea I New Zealand o lo otoe recycle ai pepa. Ma o le whaiunga wa iai nei e na o le la lai au kilani po o le la lale nei ua tolu tausanga so soo o ngau o leo le atapuni. E fitu sfulma le 5 tangata ngā lulue o le alea iaini ngā luenga ona o le tala whaanoa noa o sau nei. Ma o le aso sfulma le valu o te se ma leo lo ta ua I reporti e aloa iai. I lunga le upenga tawha ilangi le OJI Fiber Solutions e le o sui ailana au aunanga I New Zealand, ma o lea fo o le a awinatu I Malaysia ngā luenga nei e whai mai ai ai ele I toe fo I mai pepa wa uma ona recycle I New Zealand nei. O loo tau whailangona uma e tangata le whai ngata o le maualu lunga o tului totongi ma le alu I lunga o raid sa pule ngā nuu. O le vai aso neina toe moli ma waile pule nu o Wellington e Tori whanau. O le ana toe whaataulana ta avale fesoa soani ai I pili totongi. Ma o le ana tu ufesili ai nisi pe ai sea a o le totongi se lau wivas fulu wafe ta lai le tausanga. Ma ele I mamawa tu foi o le ana manu malo I le loto. Talia le money talks e le na o le pule nuu. O le ua maita wina le whaatupula ia o tangata totongi maululunga. O lo o toe sulu atu e mo o mia le fesoa soani ona o tūlanga tautupe. Mai le money talks pe tu so le 20% o tangata o lo o toe a ngai atu mo se fesoa soani. O I lātou nei e lunga atu o le taise lau tolu se fulu wafe ta la totongi le tausanga. Ta ua yo le to atele ua le o toe totongi ane inisiua ona ua le ngā whātia pe a umane ona totongi fale, mai sipili. Whaamamonga le stats and zero lo sa waile sawa o le alu I lunga o le tau o le soifuanga I New Zealand. Le ana whaamawina le 5% I totono o le tausanga whaaiwina I le masino uni o le tausanga nei. E sei le 10% na whaamawina I le masino o mati. Ai mai le get fix o lo o ia whaaluaina le manatu o le money talks o lo o to atele tangata mawolulunga totongi o lo pangatia ma mo o mia foi fesoa soani ona o le tau ngata o le soifuanga wa iai. Aua lunga le foi numero o tangata whaamaunia soli ngā tūla fono o le fasioti tangata I le vao le tausanga whaatoa umatu, sa wai le tausanga nei. Whaamaunga nei o soli ngā tūla fono I totono o New Zealand le whaapea nālu I lunga le fitus fulma le fitu pasene. Le to atele o tangata whaamaunia soli tūla fono o le fasioti tangata I le vao uni, lua whelua tolu, mai uni o le lua whelua wha. Tu mai fo I mata upo e moli ai fe usua inga le manuia. O le silia ma le fitu se fulu pasene o mata upu. E a awhia ai whanau e lalo le sifulu ono tausanga le mātutua. Sa wanga I totono a inga o le alava lo alu pe I lunga. Ma o whaamaunga I totono o le periota o lo ta ua whaatu ato e la asia lea o le maua lunga talu mai le lua whelua se fulu. Ai mata upu tau I fuala au whaasaina o le methamphetamine lea lava e maua lunga I e pe ona whaamaunia le silia ma le 5% o tangata na molia. O le atoanga o nei whaamaunga o lo maua umai lunga le upenga tawha ilangi ale matanga luenga o whaamasinonga. Tele le suava I maua Masterton ono o paipaliki ma e whaapea toi titi afa o le suava I maua lea maumawai. Ele I mamau atu na whai mai ele pule ngā nu upe tusa o le tasi vai tolu o le suavai o lea maumau. Ai ele I o I paipa a ainga. Peitai, I so enga o toi loai ele sa o ia reporti. I meto tia fou wa ilo ai o le tusanga le wha se fulu 5% o le suava I maua. O lea e toi maumau. Ele o mawhaiono whaamaunia mai ele pule ngā nuu po le meo lea lava e liki. Pau o lea o mita lea ua wha o ngā e awa o mai ei whaamtalanga ele suava I o lo o alu I tua I ainga. I le taimine o le tele o whale Masterton o lea ua umono whaapipi I mita o le suava I. Ma o le masina whaato a umatu lea na amata fua ai. Whai mai ei ma le sui el pule ngā nuu. O le awhai ngō fie o nei loa e ainga wa umona whaapipi I mita le liki ma le leto e liki o le suavai. Ma tala muli, e wawe o na saule tau mawhanawhana o le nei tausanga. Reporti nei le niwa ma uwhai mai ai e tā ua le lava sila fia ma tā pena I ai. O le reporti wato e sau nei e ese ma le reporti na sau mua ma ese ai le tau mawhanawhana e le o te le se suinga e le wa aima mao I timunga. O le reporti fo wa sawitua o le ua whaasala lau le mtanga luenga o le si o manga I lunga o lana o penga tawha ilangi. Ma le tala e au ngā lea e tā pena I ai I winga fe sui ai o le tau o lo o anga I mai. O Talafonala Radio Samoa, manuia le nei tai au.